kahle kumele ukhulume ubuthi ukhuluma nomuntu nami nginenhliziyo ngoba ngitshela la ngiyasebenza la uthi uma ufika la eminyango awusibonanga isihlabathi usibona isihlabathi mfethu ama-blocks ngawenza ama-blocks akho ngaqeda ngahlala ngalinda ukuthi uzofika wena uzoconfirm into ama-blocks akho wasushonephi ngoba sonke lesikhathi lesikade ungekho nje ngasho ndoda ukuthi ngaba sorry awume kancane bafo bafo cela ukubuza la angithi uthi uyasebenza mfowethu ngiyasebenza la umsebenzi lengiwenzayo bafo ngiyasebenza ukubona khona isihlabathi lapha eminyango ngitshengisa wona ukuthi ngiyasebenza ama-blocks ngiyawakha afika abantu bawathenge ngoba ngisebenza ngawo le-ama-blocks. Angithi uma usebenza mfethu uke wenza sure ukuthi each and every customer elifikayo ulenza lihambe li-happy. Ngiyakwazi lokho. Okay, so wena wenziwa yini ukuthi athi umfethu a-order ama-blocks bafo wena ungizwa ngicela ngilalele kuqala umfethu phela kufana nokuthi useyikhokhile imali nama-blocks sekumele engabe ahlele somewhere khona la igcekeni mhlawumbe lapha ekhoneni alinde yena ukuthi awalande ukuthi mfethu okay wemfethu angichazele mfethu ukuthi the time nanivumelane naye ukuthi uzowalanda nini kwadlula how many days ukuthi kwadlula inyanga bafo inyanga ayenisho ukuthi inyanga kwadlula inyanga kuma uthi inyanga obesho la uthi inyanga nawu ucishe uyaphela unyanga yena ngakamnika ama-blocks ingoba nakho naye wadlulisa inyanga and ngoba namhlanje fika namhlanje nje akazange azafike kumina shuthi yona lento ade efuna ukuyenza ukuthi athe mefika kumina afike esezolo okunye kwakho ukuyiqiniso kodwa ngayifonela le ndoda sekudlule inyanga eyodwa mhlawumbe namaviki amabili ngaphezulu ngathini kuwena ngishongo kodwa ukuthi mina ngizokunika ama-blocks manje ndoda sengi-right because nganginenkinga emsebenzini ekhaya kushoniwe kuney'nkinga nje wena uthatha iy'nkinga zakho manje kodwa manje ndoda sekuphele nanezinye iy'nyanga useyachaza nje ukuthi sesikhulumile yena yabona mina mfethu to be nje ukukhuluma iqiniso mfethu la umfethu kahle usayikhokha imali yama-blocks kunjalo angiphikanga lutho bekumele ngabe ama-blocks akhe aseredi alinde yena hayi ukuthi kumele ukuthi alinde wena ukuthi umakhele ama-blocks iqiniso akusilo lelo mfethu ngizwe kahle mfethu noma wemfethu awungizwe na okay njengoba esekucela ukuthi ucela umenzele ama-blocks akho akhe wena uthini-ke ngalokho-ke indlela yokucela bafo le ayenzayo ukuthi afike nani manje la iyona indlela yokucela uma ngabe kube umuntu oright la ekhanda ubeze uhlolwa yini ukuthi azele yena la usho ukuthi akekho right njengoba efike nayo angiboni ukuthi right mina ngoba lento le singavumelananga nayo wena uright ngalento wayenza kuyena bafo ngiyasho futhi angikuphiki iphutha lami mina kodwa lento le ayenzayo manje right bafo mokuqala bafo angikwazi anginazi nabafethu yabona into le ngiyamazi umfethu khona into esihlanganisela njengoba esho na ukuthi wafika wanginika imali yabona into le akhona ukuthatha kancane lokho uthi wena ufuna ukulalela wena yabo imancane mfethu ngikuthatha kancane wena ungithatha kakhulu ngoba ufika nalabantu la ufika nabo manje ukusho phambi kwabantu futhi ngame kubeni kuwena owenza iphutha bafo mina ngenza iphutha wena yini lo yenzile mina ngisophutha akulona iphutha lelo kulungisa lezi iyo awusenawo umlomo ukuthi lalela mfethu iyona ndlela athi umfethu abone ukuthi iyona ezomsolvela lenkinga abhekane nayo ikhona decide ukuthi abhalele angibona ukuthi mina iyona ndlela yokusolve imake wena-ke yini esikubambile ngoba umfethu uyasho ukuthi wakufonela wakutshela ukuthi usecela ama-blocks akhe yini wena esikubambile ukuthi ungamnikezi-ke ama-blocks akhe angithi wawadayisa angibanjwanga lutho wawadayisa ngithi ima wawadayisa ngithi ima phela ngi-answer yebo ahamba ama-blocks ngawadayisa ama-blocks wamenzela afika abantu bawa-order ngawadayisa okay emveni kwalokho yena wafona wangitshela ukuthi usebuyile lapha kade eya khona uyayibona into leyo yabona njengoba efonile ngase ngamtshela futhi ngathi mina mfowethu ama-blocks akho ngizokwakhela ngaphinda ngawakha futhi ama-blocks wangafika futhi njengoba esefika nani nje namhlanje amele ngenze njani-ke mina amele ngenze njani okuwesa kakhulu bafo ngamtshela ngisho esihlabathini yes ngamtshela esihlabathini
unomama mina ebengisebenzisana naye oyena onemonto uyayibona lonto leyo okwazi ukuthi angisiza angideliver lesi sihlabathi lesani kaSilondoni ngamtshela futhi nakhona ngathi mina angiyenzi i-delivery ngiyazisebenza mina mfethu anginayo imoto uyazi na ama-blocks ke wena bungawathatha ingane-ke njengoba wathatha isihlabathi uhambe uyawadeliver njengoba mumbona yena ukuthi akekho available ungavele usuke umfonele ngoba ngamtshela ukuthi kumele azame ukuthi angidelivele ngoba manje ngiyabona ukuthi mangithi ngizowalanda ama-blocks awekho mangifika mina mfethu uyangidida waphela uyangidida ngempela fonele efonini sithembisana usuku ngifike ngalelo suku athi futhi ngiphinde ngifike la egcekeni awekho ama-blocks athi futhi ngiphinde ngichazela angiphiki lutho mina ukuthi ama-blocks akho uzowathola ama-blocks akho ama-blocks nini ndoda manje ngoba usufika nalabantu sewuzongilwisa wagcina nini ukufika wena khona la yebo mfethu ngicela silungise la akekho lwisa omunye la ukhona oke wakubamba mhlambe ngabuhlungu noma khona kodwa uyabona le ndoda indlela esikhuluma ngayo nami uyayibona indlela esikhuluma ngayo ngami ngathi manje mina ngikolozile khona into esengithe cha kuyona ikhona into esengithe cha okay hayi ayikho mfethu wena uzothi umnika njengoba inyanga kahle kahle wena mfethu-ke awubeke-ke ungibekele ukuthi wena kahle kahle uyimisele ngokuthi wenzeni yabo ngoba manje nangu uyakuchazela ukuthi kumele umlinde uthi ngeke ushaya uDisemba engakabuyi ama-blocks akho mina angizwa kodwa lento ayishoyo wena mfethu ufuna ukuthi kwenzeke kanjani konke sekulele kuwena either uyasho ukuthi senze njani la endlini noma umupha iy'nsuku ey'thize mase kuba kuyena ukuthi uyena udecide ukuthi enze njani. Hey endoda ukuthi angisazi ukuthi ngingathini kuyona kodwa nje mina ngifuna nje ama-blocks ami angiboni ukuthi mhlambe ngizomnikeza isikhathi eside less than 20 days ngoba kumhla ka-10 nje namhlanje nje into akabanike leyo wakithi into akabani leyo unginike ngaka because inyanga leyo kumele nje ingapheli ngapheli ngama-blocks la right yebo hayo plastic imaki ngizobe sengibenzeni ke mina lama-blocks ndoda ama-blocks nje ngosuku ayaphuma mhlambe noma u-30 wemfethu imaki uqonda ukuthini mawuthi sikhuluma ama-blocks la hayo plastic uthi mina iyangixaka lento alomfethu uyamuzwa ukuthi wena sikhuluma ngo-plastic la mani uyakwazi wena bafika kwazi wakhe i-blocks masikhuluma ngo-plastic la i-blocks mina ngiyakwazi ukulakha lalela-ke baba mina ngifuna ukutshela something angeke ngize ngiyisebenze indaba lento ayishoyo lo mfethu lo funa isikhathi esanginika sona sincane kabi ngishilo ngathi mina ngidinga isikhathi ukuthi ngenze lento makuthi akafuni ukuyizwa lento engishoyo bafethu hayi ke mafethu delela konke lokho lalela baba angideleli ngiyakuchaza seqaleni nafethu ilalela umuntu odelela la wena nina futhi abantu abadelelayo la ngoba ngazi ukuthi mafethu mina hayi ngibuka ngananga indlela sikhomba ngayo uthi yabo yini uyabona manje ukhombisa ukuthi wena ungisabi vele kuyo yonke lento oyenzayo ukhombisa nje ukuthi awungisabi cha wemfethu awumi lalela umancane ngoba vele lento nina ngiyanibona hlangene ngabo hayi okay lalela hayi yabona ngiyavuma yonke kodwa ngiyanqaba ukuthi lo mfethu lo angitshela lezi insuku angibayela zona ngobani sewugula phela lokho wawabona ama-blocks awu-200 anziwa ngalezo nsuku mina anginazo ezinye izinto engizenzayo hayi bo wemfethu kanjani ngoba umfethu useyikhokhelile umfethu uzofuna i-order into engiyiphikisa mina la ngoba ngishilo athi umfethu ama-blocks akhe ngiyawazi ngizomnika ama-blocks akhe kuphela akafunda ukulinda kanjani imali u-20 days kanti umfethu uyasho ukuthi ukupha 20 days wena uzobwenzani wonke lo 20 days ngiyakutshela ukuthi ziningi izinto engizenzayo ngiyakutshela ukuthi ziningi izinto engizenzayo angenza ama-blocks kuphela imaki wemfethu wena-ke ufuna ukuthi akuphi iy'nsuku ey'ngaki ukuze uzowenza lama-blocks akhe wethu bekungangcono ukuthi mhlampe umfethu eze la eseza yedwa sifike sikhulume sihlale phansi naye hayi nani ngoba phela mina ngithi ngiyabuka lento anihlangene nina naye imaki hayi yabona-ke lento soyikhuluma manje isizosikhejanisa mina nawe lalela-ke weras lalela la mina ngilwi namuntu angithi uyangezwa imake wo ma ngibuka ubuka irazi yakho
Cha ngiyayibuzela. Bafo lalela iyona lento leyo. Wemfethu La endlini yami futhi. Kuyafana ukube bengiza mina ngifuna ukuzolungisa iphutha. Yazi ukuthini? irazo wena yini irazo? Sengiqala ukukhathala na ukukhuluma manje. Uyayibona lento leyo ngoba ngikhuluma into eyi-1 ngiyamtshela mfethu ngizomnika ama-blocks. Nini thina sifuna ukuthi uphume nosuku uthi hayi bafethu ngenyanga ethize angeze umfethu azolanda ama-blocks akhe. Nanga ngithi yena useshilo ukuthi ukunika 20 days wena ke phuma nosuku phela nawe November baba. hayi ayikho lonto ngeke ukubone lokho Ngidinga isikhathi phela nami ukuthi hayi ngeke hayi